Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa giikon mga rinarino, di na mga marnosong nasi ako nare di kukurmatan nagke Putri Roswald Edna so Putri Pasigi kaya ko na rin katawitan no si Kuilan yun na ginanas so ba ipagalamatan sagi kung mambuwa ka nag-iuso soran yan naadang ko na rin so katawan yun dasal ko makiraga masamok ada tua pagusuran sa tiga kena tiap una kena sesadiang ka sa katina pamamakin gani budin na mga idol sa tutang kanyi budin na sa sudi sebab sa edna amiyata bun lagi yang kutua di tetabu deso suarata no sa patena wassalam. Di marulang game, ikang game buku malagis. Pararain unay turunas nagiya mata edenaen. Apa perinari nawa nagipay gilamatain. Putari pakasigim saya piyay pikiran ka putari pakasigim kambedeng kagi sekan yarayewa kong pading nabi sesayim biya kong karim Sati kong ay pala adapin Amadi ko pa'y kisah sambelir Ako inu dia ramai gauga Kadi paaki dia rondungan Ako rinin tau madiyun Nakangalaran ang koran Ako ditakay ang ginawa Nyambut karya'y pangkay sige Abay paglamatang Anaya pipikirang ka Nakagiye-giye ng kay Api yang may kada kalim
iba ko pikir ay na nakainugan nariniwala dahil kung papo kaya panginawa italim anayat tademi ka nakagudang kaya giyasakay adu denay rano nakait kita kang ginayawa inaya pipikerang kalim anaino ba ko ribu na ipaigilamatayin nakasuran mo na nasisandalim